Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Ketenat Kamrap Kasarkar Jela ubak banti dorling do akar penyotodek ujemang ulah her syakasnong ompernai banya merging mud bat kinoy lam snong kibor penyak district bat kidekat ke khasi janta Fresh Vegetable Suppliers Association na kabenta banya penlong yodelang haka surok rem kabadan hakanik snong Jingnya penbaik lang, bat nakaliang jonga ngasoban ai blaya saudara senong jongka senong umpernai, ya ke executive committee jongka senong hibro koi, kibala kloy, bat kibala perkhat nak benta kumno ban ya trailang nak benta ban yarap ikan nong rep jungi ban penya ya kani kamar rep, kamta makani kathan hibro koi, bat kani kajing priang bat kajing kloy jongka senong umpernai kalong sisa ka nakaliang jonga ngasoban ai kublai, kumju ya ka kasih janjia Fresh Vegetable Association beraya dan lang ringkat nakaliang ka KGP Agriculture Cell berkunjuk nakaliang ka HFU ni dan lang ni kunjuk ru mulai fat lang ni video jong kan ka blog baru ni kunjuk nakaliang ka police department nakaliang department jonga bangi perkhat kuno ba inyo ke koi bat kayo delang apo nasken bangi pada kam tam kalong center nak benta gini kisnong tiba wan nakathan maukan raw nong rep nakathan maukan raw nakathan nong krem bat kunjuk terter nakani kathan umpernai kini gi mau lengat kini isnong terter mo baka mar mentan atarai lalong kumnu rong fi fast food jong ujun kamar kalami bo nge perkhat kumnu ban le ei nakabenta kani ta song ha kajing ya penbaik lang rai ngasu komen sikat dei ba kajing ya trai stom ba kajing wat lenti ba menta kasni nakaliang kasnong Ploy ban ya penbaik lang ban ya try lang bangin identify kani ka cakap ni stretch ke bajrong ba kani ka dei ka hap apa ka national highway bang saya keren menta bat TCM kunjuk TCM ru nak benta bangin yo permission bangin pelong ka yo delang ni lada kani ka yo delang kan nginla ban buang ni kan long sisa ka relief nak benta ki nong rep ku jongi bat kinong song snong jongi hamtam ko ide bat kani kamarap ba lasdang ban mi hamta ada be flujing mot ong pipai atu ka jing jerong ka jing kren ru kalong nak benta kumno bangya perkhat ong pi ba kani kamdei ka yo paj ba ka bangin ya kalong kamdei ka yo retail ka banya rong yami banya sya paj ba kandei be ka yo delang ka yo wholesale nak benta ka bit ka biang ong pi ki bakwa kinwan nang le kin kit ya kamar 6 kilo 4 kilo nak benta banra bandi sa sunong sa tao lani kinra sino ru ong ipi andrai ka pagkongsan kalong ba kani kayo pangikwa ade kayo kabangin la berpeniat ya ki marep kelasdang ban mi mata ki pelabuhan da kejing trailang ban ki asyon ki trailang ban kasno ban kejing trailang ban ki bor jongka district ban ka bor jongka agriculture ka komiti ka bagin form ka de market committee jongka sno ban kejing trailang ban kaliang jong video nakaliang police department bakin ajeng lang kumno bangin regulate akalen tiga badai kanang bakan numdon kanu kajing bridge ya ka protokol nakaliang jong kani kayo kahat andang ilasdak kata kadai ka ba ngilay bu lang ban nakaliang ka department jong kaliang agriculture ginbu lang arngot ki officer kiban monitor ban page man gasngi day by day ya kajing ay anti dalang ila pelong ni kayo ni kanang ban numdon kanu kay ka ba kanong ipi kanu ka banwara ay jing sosi lan non ra ay kanu kajing bamiyay bay anti kaya jing musuh juga dobar senong kubai dia begini kita. Ya, kubai dia buka nega benta kacing kerpat dan nakalin jong ke agriculture. Dan ngila yo ya ke cingtip lengba jong ke nega kasih cintia farmer association. Dan lengba jong kini giwan pan permission naka senong pernai. Nomor ba kacaka ke bakhambiang imat apa kila ya pek kila ya inspect keleng imat kade po pernai bakhambiang. Dan nakalin jong ka dorbar senong pat nakalin jong ka stu committee te hakabe dia berkata na banta kecing du jong kini se kino rap kolong bakraus ya dan nakalin jong ka committee ro kala simki kala sung hakabe dia berkata banta dan nakalin jong ka committee te ka la ya lumi kecing lang kerki ka pembadan football ta kam derah po ka yang dorbar ya kala perlu po pembadan football nomor ka khamyo ya ka social distancing dan nakata daw ila siyo las ngukhi ting ila sim ya karai ba la pum nom nor la da chia ba ka government ka sim ya ching ke kle ban pinyo chaka
lengba chung ka libai kata mu long nakalin chung ka dorbar sinong isya ni peding dan rela da ka sarkar kam simre chung kri ban pinyo I chaka kata mu long nakalin chung kisnong yamla ben ai chaka namar kumbalong mencusem kata mu long ila syile ani harus surok dang ai chaka chung ni siki kur karpongor mai tengila ilia ya kata tengi ong ba kalau ke babiang dan rei kumbalong metapak la yate ke building kumbalong kani chaka wala sendi pak la yarep yang kata mu long ngimdon chaka su kadi stang kani kalibai ke bangila bele te plus nangta nakalin chung ka komiti snong he kala sim be daka rai balada lajia baka government ka ai chingbin pun pinyo ini chaka kata mu long kemde sura ben omasu yekren betanda ka tien rei ben yo be daka hard copy Budi kuncu nagalang ka XP Agricultural East Kasil nakapor sa kapor ngila chu yarap ikinong rap bat kamta magani lockdown mata nginu kun nagalang jo kaseng ru kala simkhya he ma kacingga chu ginong rap teng ginong rap ki jenjar banwan mau kali omdon teng ki saifun changi teng thia mi thia ju nomor ginong rap kala fun ngi dan nagalang jingi man kapor ngila chu simkhya he dum samsam sedang lockdown la yami iskmat man yarap lang ke sarkar haduk mtaru nagalang jungi ngidang mi sikmat hi banjarap lang ya sarkar habidai pat ka jinglong jingman kumbalong mta kicincar kinong rap mo kumha anjali la khang bat keleng nadu do boy ki fun ngi le kumno ba kan ngecur kan ngetai rengi la ajumut ya sarkar bat pleno da kayo keleng khnang mun pensuk ya kinong rap dan nagalang jong sarkar ru lang ba jing simkia jong minister bat kunjuk na bor Sinchan district na ketenat agriculture pemjuk nagaliang pergi ke XP pemjuk nagaliang jong ke Austrian ru bedan lang ni la simkia lang lagi haka meeting kepala khot ang teh po agriculture ru lagi dan lang jong di official fair nagaliang ke HFU ru la dan lang lagi la ajmut ya sarkar ban play dak ni kayo keleng pulang kita nagaliang sarkar kala simkia bat kala curip keleng dan kiau kepala sedang badan kiau pat sedang dan nagaliang jong mutar menin kesni lai keren dartor ngelai keren ru bat ka borsinong jong umpernai bat isno tenat ru nagaliang ka borsinong mas ni keren kila pedang ya kata bakan ai bat ngela fun yul mistar memit him tahi lai pembait no ban yo ban curip yang ni keceka bat akjing curip yang ni keceka nagaliang jong di borsinong bat ki bro hi badan lalang ni ru Sinchan district la jur hi badan da market committee kadang manla penyai nanti bakom dan kanu kacing bun beriu kum sha balong siku we kiau te nagaliang jingi la sim ya katahi bagani trelang berkeliang sinong bak sarkar bak bor Sinchan district ber agriculture nak benta bala hi ban yarap ya kinong rap mor pi ya kani ka lasmit hi ki nong rap kiwan keleng ya kembelom musim sedap mang ni long kila ya bun bak beriu ni ban song dukan keleng te mata senam pat nilai pembait ba kamdai su ban long tu la pembait hi ban don ban dokon nur ka dukan kan cengahi ka 10 meter kan kanang ban la ban ya bet ya rti ban la penyai bet ya rti ya ka yau kan namta ka cimuntoi dong la katai